Iyi Kanumba great film. Steven Kanumba namuzanye kandi none kumusobanurira Steven Kanumba. Nyakwigendera garukanye nandi? Jailau. Azina ragwira. Hanyuma Jamila Jailau karimo cyane. Kathropia. Hanyuma bita Abdul Ahmed. Nawe akarimo cyane. Ako dutangiye bakisengwa iki? Big. Afite nakadadi. Big afite nakadadi. Dutangira hakuno inzamvumba ebyiri. Naba babiri hakuno. Aya basi. Nakuru ko naka Steven Kanumba. Mbe yarakwereka hakuno. Abari inshibinja mu gipangu cy'abandi. Hey, mwabyana. Mwana marajya he? Orinde. Natuma kufungwa pale. Ndabwiye ngo mfungure cya gipangu. Orinde. Naliwa tuma kufungwa pale. Ninde wabwiye ngo mfungure cya gipangu mwebwe muri bande? Nani katika nyumba? Orinde muri no nizo urimo kubaza ibintu by'ubugoryi nk'ibyo ngibyo. Maswali haya. Kiri kukutoza. Haya. None. Tulicho tuma kufungwa pale. Niki gitumye mufungura hali ahantu? Watoto wana. Muri abana bande. Tukashwe na tulitegemea dadi wetu aje atuchukue. Twebwe tuvuye ku ishuri twari dutegereje ngo papa wacu azadutware none nigeze kudutwara. Lakini hajaja na school bus hapo. Ubwo rero school bus cyangwa se bus yatuzanye idusigaho ngaho natwe dufata umwanzuro kugira ngo tuze kuba twakwinjiramo hano. Ni izabo badutangiranye. Papa nyine ndi. Bamwita Big Daddy. Areba. Ni boss we. Ni watoto Big Daddy. Muri abana ba Big Daddy cyane. Na mbona mnakuja bila taarifa? None se ko mwaje mutamenyesheje ko mugiye kuza hanga? Kupe, wewe kama nani? None tunakumenyesha wowe nkandi. Wowe nkandi. Papa mbwege. Ugende mwinjire mahari. Ibi bikapu byacu rero bijyane mu cyumba. Byacu tuzoya turaramo. Ibi bikapu byacu bijyane mu cyumba. Bring this to my room. Bijyane mu cyumba abantu ntabwo urimo kubyumva. Yes, bajugunya hasi abana bafite agasuzuguro. My room. Ubijyane mu cyumba turara. We mugaruka nwabyana. Cyangwa muze kubeshya ngo papa wanyu nuriya mukiri kandi mu atari papa wanyu. We say. Turavuze ngo Bring those bags now. Turavuze ngo ibyo bikapu bituzanire mu cyumba. Kuva navi karembure. Mwabyana mwe. Ubundi ninde wababyaye ubundi? Aya basi katurudi. Mwetu kwapi? Papa mama wachagiye. Hayupo. Na uhari. Ameondoka. Yari ijanye. Why? Yagiye kwera iki? Jambo ambalo hakuna mwanamume yote ambaye anaweza kalivumilia. Yakoze ibintu bidashobora kugizwa byatuma umugabo uwari we wese agerageza kwa byihanganira. Why? Kubera iki? Ikibazo. Kwa sababu ukifanya siku zote baya, igihe cyose ikoze ikintu kibi, yani wewe mwenyewe unajiona kabisa nafsi yako nawe ubwawe ukabireba usanga umutima wawe urimo kugucira urubanza. Inakusuta. Why? Kubera iki? Kwa sababu kubera ko yeye mwenyewe aliona mkataa pema. Yeye mwenyewe aliona mkataa pema atewe ku giti cye yabonye bukiri kare. Pabaya panamuita. Ahabi harimo kumuhamagara. Why? Kubera iki? Sofia. Mambo mengine siwezi kuambia kwa sababu wewe bado ni mdogo. Wewe andarande magambo nashaka kugizwa nakubira kubera ko wowe uracyari umwana mutoya. Why? Kubera iki? Ngo wamubwiye. Umri wako chimeka 18 ndio mambo ntabwo uragira imyaka 18. Kubera ko hari amagambo yandi utagomba kugizwa wabwirwa mu gihe ukiri umwana muto utagomba kugizwa wabwirwa ayo magambo. Ila sio sasa hivi. Nagaraka kanyu uracyari mutoya. Why? Kubera iki? Areba. Sababu kubera ko hata serikali yenyewe inasema hivi. Polisi nabwo iravuga ngo 18 umwana utaragira imyaka 18 abakiri muto ariko ufite imyaka 18 aba yarakuze. Why? Kubera iki? Agaki? Nimechoka maswali yako. Narambiwe n'ibibazo byawe. Urumva wa mwana we? Why? Kuki wabirambiwe? Filime ziri hano. Uko kiniuliza why. Bako buri kayo ndimo ndakubaza urimo urambaza nkagusubiza kamera ngo kubera iki? Why. Na ninakupa majibu. Ngo ibisubizo kamera ngo kubera iki? Why? Kuki warambiwe se? Magambo ijambo ry'umwana rimwe ryonyine. Bako na mimi ni binadamu. Nanjye ndi umuntu. Nakujibu nakupa. Yumwe kumbwira ngo kubera iki nkakusubiza ukambaza ibibazo ngira nakupa jibu. Na mimi binadamu nachoka. Nanjye ndi umuntu arambiwe. Why? Kuki unaniwe? Abaki?
Umepandisha majini Utangiye kuzamura amadaimoni yawe. Kubera iki? Kwa sababu unauliza eti neno hilo. Kandi mo kwasija muri gusa ngo kubera iki? Jibu umalizi tu. Na nakusubaje ariko nturimo kusubiza, nturimo kuba warambirwa. Narambiwe kubera iki warambiwe? Nanjye narambiwe. Warambiwe? Nanjye narambiwe kubera iki? Kubera iki? Nawe 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 kubera iki? Kubera iki? Kubera iki nawe? Why? Kula sasa hiyo why yako. Iyo why yawe none igumana uyirye. Siki. Uri hano. Mwana bakubaza twari iki mama wacu yagiye. Ushaka kuturera turi twenyine. Dad, Sofia kuna rafiki yake nje anamsubiria. Papa, hanze Sofia hari umushuti we umutegereje. Ashaka aramushaka. Chumbani mwambie akae bila kutoka. Namubwiye ngo agume mu cyumba ntaze kugezwa yasohoka. Agume mu cyumba mpaka. Why? Kubera iki? Wanauliza maswali ambayo yana marambaza ibibazo byinshi bidafite imbere n'inyuma. Kubera iki? Wanangana kujua mama yenu aliondoka. Ari marashaka kumbaza ngo kumenya ngo mama ngo yagiye ngo kubera iki ngo cyamujyanye ibintu nk'ibyo ngibyo. Ndaka mwenye kutoka yeye mwenyewe. Kandi namubwiye ko mama wanyu yijyanye. Why? Kubera iki? Mama mwenye kuondoka kama mtu amemama kuondoka. None mama wanyu yafashe umwanzo kugezwa yagenda. Ngira ni muhagarike kandi ubwo yahisemo kugezwa yagenda afite impamvu ze. Why? Kubera iki yagiye? Nawe uzanye ikibazo cya kubera iki? Bazira rimwe. Wose nimekumbuka Yashara kuyango gume mu cyumba manuze kugizwa soka. Kubera iki? Unauliza maswali yasio na mbele wala nyuma. Kubera ko arimo kumbaza ibibazo bidafite imbere n'inyuma. Urumva? Kubera iki? Rafiki yako iko nje uko. Inshuti yawe iri hari hanze. Ngiye kugenda rero ngiye kwibwira isoke muri kino gipangu sinshaka kugizwa wavugana nayo. Kubera iki? Sababu hii ni kipindi cha likizo inabidi muongee na mimi. Ubu no buryo kugizwa mwahabwa uburere kugira ngo mwagumana na papa wanyu muganire nanjye. Why? Kubera iki? Daisy ana kwao. None sinafite wabo. Kuki ataji wabo? Kubera iki? Kubera iki? Subiri. Yumva rero mwe mushaka kumufite ibizimu byaza mutsanga mu ntegereje ndaje. Ikibazo cyo kurera urumwe. Ikibazo cyo kurera urumwe. Yakoze hakuno. Aha. Kwa hiyo wewe mtoto wa jirani. Umwana w'umuturanyi. Mwanangu atoke ndani. Uje kugira ngo uteshe abana banje umutwe basoke hano mu nzu baze bavugane nawe. Hakuna kutoka ndani. Na uri busoke hano mu nzu. Fungasha miguu yako kacheze kwenu. Yagukinira iwanyu. Kubera iki? Sababu wanangu kipindi hiki wako katika likizo. Uyu no mwanya wo kugira ngo abana banje mbahe uburere. Lazima ufaine na babao. Bagoma kwishimira papa wabo bari kumwe mu nzu nta gusohoka ntaki. Okay. Why? Kubera iki? Sababu na wewe mwenyewe una nyumbani kwenu. None so nta wanyu gira wa mwana we. Cheza kule. Hapa sio kiwanja cha mipira. Aha nagarana bakinira umupira. Genda njye gukinira iwanyu hakurya. Kubera iki? Nta bibazo byo kongera kumbaza ngo kubera iki kandi. Urumva mu nzu ahunze kubera iki? No hanze naho harimo ikibazo kitwa ngo kubera iki? Nta mpamvu ikibazo kindi. Ndasoje. Kobo ize zirasohoka. Kandi sohokera rimwe. Ikibazo kirimo ni kimwe. Daddy, kwa muuliza maswali mengi rafiki yetu. Kukirimo kubaza inshuti yacu ibibazo byinshi papa. Nimwombe hivi. Na mubwiye ngo huyu hapa sima kuchezea. Yala no gukina umupira. Na nyinyi mnabaki ndani hakuna. Namwe muragumana mu ndani ntabyo kuvuga ngo murasohoka hanze. Aende kwao akacheze. Nawe nagende iwabo aje gukinirayo. Sasa jana mwese mwumve hano. Kubera iki? Na nyumbani kwao. Nafite iwabo mu rugo afite papa we. Kwenu lazima mfly na mwishimire papa wanyu rwose ahangaha. Kubera iki? Yeye kwa na wazazi. Mwese nababye agira. Kaka akacheza na baba. Yagera gukina papa we na mama we. Baba yake akakaa akafurahi. Afurahi nawe yishimye. Mkae huko ndani. Namwe mugume hano. Kubera iki? Nabyo kubaza kandi nanone kubera iki? Amagara Serengo papa mbwege ngwino hano. Unjora katikati. Ni mwana wa hagati. Amekuja basi mwerewe. Ajanga tonje. Sohora hanze. Arareba. Umwana ungana gutya. Ndamwirukanira iki? Ndambo sielewa ina mbere. Arimo kubaza ibibazo ntazi ngo birahe vibe kajya hehe. Arongera arareba. Kubera iki ariko? Ngira nashangaa kwa. Atwaye ndimo ndibaza. Uriya mwana ngene mkubwa. Ni umwana mukuru mukumbaza nkajya ngo turangane. Mufata usohore. Angiye areba ukuntu ari busohore umwana ungana kuriya. Mana we. Kubera iki? We kigoryi. Sitaji wayi tena. Ntabwo nshaka bya wayi hano. Naingia ndani. Ninje mu mindani. Nikitoka wewe siwepo. Nisohoka uwo nguwo abe yasohotse. Namwe babiri mu nzu imbere. Mbabone nona. Wacyana we. Tuka nawe. Kume wewe. Musunika katanye kiburi warwana wundi warerewe. Umesikuma. Kwa nini namubwiye? Bana mukuru hano. Utumve. Kume wewe. Numana. Chaka chapa kigeze kinyabupfura warwana. Umesikuma. Sino kuzunanga se uri igiki. Sengusunika. Uza bundi mwinjira gutundi hano simba nahakinze. Sohoka shi. Serengo wagenzi sinzi. Katuro iracyari Big Daddy. Ikibazo cya Serengo yapfubye mu Mukongomani mu Tanzania. Yapfubye mu Mukongomani mu Tanzania.
ikiwa nikupenda. Wallahi Element sinzi impamvu atagiye gukora rero orchestre na mugabo bamwita imparage kumbi yo Tawana potembea utabaona. Abantu barimo gutambuka urababona Bananyuma bafite n'inyuma mimi indirimbo Serengo abakobwa batambuka bafite iki batsembe gato bafite agaki bananyuma bafite inyuma ubwo inyuma nama rivanse hano Serengo apfubye muhanzi Tawana potembea utabaona. Ibi mbele bananyuma umugabo imbere umugore inyuma kandi afite n'inyuma ayo vitu vya zamani. Indirimbo za kera bari bazi kuririmba orchestre mara abantu baje mukome boss yanga kumva bakoma amashi wapi Serengo afite ikibazo cyo kubara mu mukongomani Serengo boss amuraho nyikuba ni umukozi wo mu rugo Masikio baba, masikio. Amatwi yararwaye boss. Amatwi yanyu sinzi impamvu utajya yumva kumama. Ageti ukuma hivi. Ariko nawe urandenganya. Sasa umukuru cyazamutse kiri kwindu. Yazamutse ari kwitonganya. Umva ko zamuka yitonganya imbere ya boss. Kama kaoni pati, ageti ukuma hivi. Usibye kuba mwanagura n'abantu bakozi bo mu rugo igipangu cyo gisakuza amahoro navugiriza amateleviziyo mu nzu nanye nimo ndakubura. Ubu ramwe ibintu nyabyumvira rimwe byose cya rimwe. Amatwi ni ibibazo. Asamu. Naam. Yego. Serengo unatumia muda mwingi sana kuimba kuliko kufanya kazi. Serengo ufata umwanya munini cyane wo kugeza ko waririmba utarimo gukora akazi kawe. Oya. Najiburudisha tu. Ndimo ndishimisha gusa. Kwishimisha. Yego. Sawa. Urabona rero? Kuna jambo ambalo nataka nikwambie. Hari ikintu nshaka kuba nakubwira. Kwa sababu katika muda mfupi ambao tumeweza pamoja. Tubaye turi kumwe. Nafahamu kuna baadhi ya mambo ambayo hujui. Hari amagambo amwe ari ibintu utazi. Nafahamu fika kwamba ulikuwa ufahamu kama mimi na watoto. Ndacheka utaruzi ko mfite abana. Binti wawili wale Sofia na abana babiri Sofia wale. Wabonye. Na nawapenda sana. Bana abana nkunda cyane. Kwa hiyo rero sitaki kuelezea mengi sana juu ya mama yao kwa nini. Nshaka kugira ibintu byinshi byerekeye mama wabo buryo agiyemo. Najua kwa kiasi unafahamu. Ariko ndacheka ibyinshi bike urabizi. Ari nibyo utazi. Wacha tuishie hapo sababu sio lengo ambalo. Turikirangwa nanga byo nshaka kugiswa nakubwira. Ariko impamvu uranganiye. Lengo la kuambia hapa ni kwamba wanangu wamekuja. Kuba abana banje bashanga. Likizo. Mara nyingi wako boarding school. Akenshi babaga bari ku ishuri. Hakikisha kwamba hawajutii. Ndagira ngo kuwepo hapa katika likizo. Kimenya ko batazaba bari bonyine bigunze. Mkata mama yao. Kugira ngo utazayituma nyine bagira kugukumbura nyina wao. Yakinifu. Amka asubuhi fanya mu gitondo ukora amasuku. Fanya usafi katika vyumba vyao. Ukora isuku mu byumba byao. Bategurira ibyo kurya, nyenda yabo yanduye, kula kinakuwa mezani katika muda muafaka. Kandi nibyo kurya byibigera ku gihe ku meza. Fikiria kwamba pengine wenye nibura uko igene bana ukabibonye, nyine bazabona yuko umuntu atabanga ko hari gihe umwana ashaka kugira ikintu abura agatekereza ko wenda mama wabo yaza kuba hari ibintu byakaba bicamo neza. Sababu ukishindwa kutimiza haya uramka rwose biye kubyuza bikunaniye akazi kawe uzakabura boss sawa hilo nafikiri linawezekana ibyo birashoboka cyane lakini sasa kuna vitu baadhi ya vitu vinaweza vikaja kushindikana hari ibintu ariko byananira nyuma kwa mfano kama maziwa ikibazo nk'amata akihitaji ni wapi maziwa nasema ko bashatse amata ngira bana nabahaye amabere ko nta mabere kikora kikiri hano nibifuza konka umnyira bivuga gutya muri sonse byumve neza nibifuza kuba bakonka ndabaha aya mabere urabona na mabere ngira kwa vitu kama hivyo utaweza kuvikosa lakini hiyo vitu byose ntago babibura ariko kumbwira ngi ntago babibona boss vingine vitu vitakuwa hata mimi mwenyewe sasa hivi nanjye ubu nikwambie kwamba nimefurahi nanjye nishimye kuona watoto wamekuja kubonye abana bazanga nimechangamka kandi kimeze nkaho cyanga abana batangiye kwishima mu mbere no ku maso agibana n'ururimi rumo ragenda rurembura unaona iko katika uchangamfu fulani urabona ko umeze neza ndishimye mwanzo tulikuwa midevu tunashindana tubape mbere nge nawe twarebanaga gusa ku byanwa ariko kwa midevu ni byanwa gusa twarebanaga ngagenda ukora akazi kawe utangiye kurengera ni byanwa gusa genda urangiza akazi usipate tabu nema ana manusha orchestre mara ya Tanzania Serengo nakuye gapfubye mu Kongomani ikiwa ni mapenzi nema ari kumvye ndirimbo sinza hano wayijana do you think we're Asi utekisa ko mama chariye honestly I don't know honestly I don't know think Serengo knows where she is because he was ndakeka ko nimba twebwe ntabyo tuzi ariko Serengo ashaka ko yabaza hana herereye was at school bera ko ubwo mama wacu yaburaga twari turi ku ishuri kandi Serengo yarari hano ubwo tugomba ko rishoka byose kujya kubaza Serengo
bakajya kubaza Serengo uriya mukozi bakamubwira ati mama wawe yagiye abana bari gushaka nyina ntibazi nyina ngo abahe asa siko bugira umunwa twabibonye Serengo tuambie ukweli mama wacu ari hehe maswali kama hayo nenda kamuulize babako mfuate kule babazo nk'ibyo mjita kuibaza siko urumva siko ndani papa wawe ntari mwana imbere ngiye kumubaza hangi vizuri papa wanjye nagagerageza kwa yanyumva neza unakuja kumuuliza mimi none ngeje kumbaza nkanda nini na mama je mama wawe ari cyo muhuriyeho nabo kwa hapa muda mrefu wabaye hangaha igihe kinini cyane niambie ukweli ngiza ukuri rero sasa ukiona haja kujibu vizuri anakuja wewe kiroporopo impamvu isiko atajya gusubiza byihuse cyane nuko abizi neza kuri inkubaganye urumva uraho kabisa na maswali umetumwa kandi bazo nk'ibyo nyine bari umuntu gutumye waje gukora iperereza hano ine wakuja kunipeleza mimi niba uje kunkora iperereza ndakuja nikutandike wewe ndakukubita siku nyingine usije kurudia ukazongera kuzagiza kumbaza ubwo ryanga urumva neza ile swala kutaka hivi mimi mtu mzima na midefu yangu urabona umuntu umeze nkanje ngo ufite ibyanwa nikae eti leo nilopoka ubu nicare mvuga vuga ubugambo nikwambie wewe nikulopoka ndimo ndabwira wowe za mamangu ninachokea mama waje hapa nilipo shule sijaenda kuva navuka ukundeba ngana gutya sindajya ku ishuri sindigeze ni no kwiga sinigeze ni gazuga tu hapa sijaenda shule ntago ndiga rwose mbona unataka mimi nikwambie sijakwambia tu hapo ushaanza kulopoka sinda uje kugira ngo ngire abangamo nkubwira mu gihe ntaragera ikintu kimwe gitse nkubwira utangiye kuvuga ibigamo byinshi enda kulopoka kwa ndani ukanifuta bibwire papa wawe hakurya urumva sawa birahagije cyane ujye kubaza siko babako kamulize maswali kama mubaza ibyo bibazo wewe mtu mzima na ndevu zangu nije abana ngiye umugabo umuntu ubwa ufite ibyanwa bingana gutya ngenda ajya kugusubiza ndio kanikosesha ugali wangu bure hapa kazatuma ngenza kubura akazi kanje shanka buru bugari sasa mucyongereza bavuze ukuntu babyandika hariya ngo utaza kugeza kwatuma ndetse niburira ubugari bwanjye bandika ngo utaza gutuma mbura akazi kanje aya basi Nemamvu buri abana bakukuza musobanura ibintu nk'ibi ngibi bijya bisaba ubwenge bwinshi aya basi reka turore suma umwana data shaka ko tuvugana Daddy papa sisi bali watoto wadogo turacyara abana batoya taji upendo wa mama na baba dukeneye urukundo rwa papa na mama urabyumva mama yetu mama wacu turamukumbuye ari hehe ikibazo kandi kuko nibyo rero nkamubwire ndakubaha mimi nilijua ndani mziko kwa udogo ulionao ubutoya ufite wowe basi utakuwa mtulivu ari wowe uzabaho uri umuntu utuje Nitegemea dada yako Jamila ndio ingekuwa kwa ananisumbua najyaga numva ko Jamila wakaba arimo kugiswa yakazanishije umutwe ko ari we mukuru lakini ariko ikitanga tena kama kila wakati tunakuwa nakwambia mama yenu aliondoka yeye mwenyewe nkuko nabikubwiye mama wanyu yari ijyanye kwa ujeri wake kwa ujinga wake akaondoka yeye mwenyewe ubugoryi bwe ni gushaka ko yari ijyanye ningemfunga kamba mguni none nari kumufunga umugozi ku kaguru nzima anajua kabisa kwamba ana watoto ye ni umuntu mukuru arabisenza ko afite abana ana mume afite umugabo aramurika watoto wake wako boarding school watakuja wakati wa likizo watahitaji akaba bizineza yuko abana bagomba kuzayiva ku ishuri bakaza bakamusangana mu rugo bakamukenera urumva watamisi bazamukumbuka none ningemfanyaje nari mukorera iki ambia hivi ndakuye ngo I miss my mom nkumbuye mama wanjye kumbuye mama wawe na wewe dada yako mbona Jamila sio mkorofi yeye mbona se kuki Jamila we atari inkubaganye nkawe yo kuza kwaza ibibazo nk'ibyo mwili wangu wa moyo wangu reka nkubwire uri atandukanye nanjye ngiye mfite umubiri wanjye n'umutima wanjye nuna nakagira umutima we n'umubiri we urumva neza wewe hauli wewe ntago urya hano ndarya hauvai ntago wambara ndambara una shida hapa hari ikibazo ufite hano oya na maskini ya Mungu wewe no sasa ikintu cyambere kinababaje kuri ngibyo impfubyi y'Imana kabisa ni mdogo tena wewe ndio unaongoza kubugia akantu karesha nkawe niko kaza gaterana amagambo gusa tena unabugia kweli kweli unabugia kama andazi reka ngerageza kuba na byimba njimbe nk'irindazi cyana kiri hano mimi nina mama wewe mtoto wewe reka rero ngubwire nanjye mfite mama wanjye wa mwana we kama umemisi mama wako na mimi nimemisi mamangu no nimba ukumbuye mama wawe nanjye nkumbuye mama wanjye rero daddy nimemiss mama nkumbuye mama wanjye wewe wa mwana we nimeshakwambia hivi mama yenu aliondoka yeye mama wanjye yari ijyanye don't disturb me please utansembura ndakwinginze nadhani umenielewa ndakeka wanyumvishije lakini I miss my mama wanjye ndamukumbuye utajua sasa utajiju sasa kabyimenyere nkumbuye mama wanjye nanjye ndamukumbuye nanjye nkumbuye wanjye kitu mpaka nipate mama icyo nshaka kuona mama wanjye sasa wewe unakoelekea maana usiniletee kofia lako kaka Tanzania ibintu by'ibibazo hano ibu yala na nishachoka narambiwe ibyo bisubizo byarimo kugenda umbaza urimo kugenda unsubiza Sofia I heard you don't respect dad. Why? Tubashye papa ukamubwira ngo Because I miss my mom. Barako nkumbuye If you miss your mom. None niba ukumbuye mama wawe se ntago bivuze ko ugomba kugiswa ku ba papa. My mama. Ye nkumbuye mama gusa. Sofia.
Huoni mimi namheshimu dad? Ntabwo nako papa muba. None changu na yako kaende sawa. Reka nkubwire rero macho yako na yakwangu hayende sawa. Amaso yawe na yanjye ntabwo bireba kimwe buryo urabyumva? So tena kula. Change your mind. So sitaji tena kula. Ntabwo nshaka ibyo kugezwa nakurya. Umva nkubwire hindura ibitekerezo byawe. Sofia. Badilisha tabia yako. Urimo hindura imico yawe. Embabarira. Hindura imico ya hehe. Babarira. Sofia afite umutwe ufunze. Kandi sha areshya nk'irindazi. Daddy. So if what happened between you and Sophia? Ese papa nicyo cyose kiragatera na Sophia. Jaribu kumsikiliza. Gerageza umwumve. Labda ana maana. Bibiri bifite agaciro. Miss mama. Mama rwose turamukumbuye. Tumetoka shule kwa ajili ya likizo. Twavuye ku ishuri kuko dukeneye uburere. Hajamkuta mama. Ariko twagize angani twasanga mama mu rugo. Na mama. Rero dukumbe mama tushaka kumubona. Wakuta nyewe wawili. Bari tuziko tuzabasanga muri babiri. Mama yuko wapi? None umwe ari he mama ari? Ko ari wowe uri hano uri wenyine. Unajua jamii Mbwire. Mimi baba yenu kwanza na wapi? Ni papa wanyu murabizi ndabakunda cyane. Jamila hata mimi nilifurahi. Nanjye narishimye. Ningekuwa na furaha kama mimi. Ariko naribwishime cyane. Mama wanyu yaza kwa ari hano. Lakini kama yeye ni mtu mzima ariko nawe ni umuntu mukuru afite n'ubwo kama ameamua kuondoka ni mafashe icyemezo cyo kuyaza kwagenda nari muhagarike kama daddy. Ye dad papa. Kama unasema unapenda angekwepa hapo. Nemba ko kurimo kugezwa avuga ngo akaba ari ahangaha. Natujibu. Kama none kuki tukubaza se no dusubiza impamvu atari. Mama kama naenda naambia nenda mwenda kwenda. None se nimba arafashe umwanzo kugira ngo agende naramuretse nyine ko yari afite anagombaga kugezwa yawe. Kaongee na mdogo wako. Genda ugane n'umuntu wawe. Najua basi ni utoto unamsumbua tu. Ndio bunu bwana bumura mutesha umutwe. Mimi ni daddy wenu. Niambie ko ndi papa wanyu. Big daddy. Big daddy kandi. Muheshimu hilo na heshimu hilo. Yubahiryo. Tugombi daddy. Pari yo kwirwaza kuva papa. Nacho. Umva. Daddy wewe sio ugomvi. Papa ubwo nagaru kurwana. Anamtaka mama. Icyo kinene ni mama. Nini? None. Kwani yeye ajui kama na watoto? None se mama wanyu wewe ntagazi ko afite jukumu la mimi kuwalea nyinyi, lazima tushirikiane wote wawili. None se ntabwo we ahari atekereza ko nge nawe kugira ngo tutwarira mwebwe tugomba kuba twagirana ubwumvikane. Mimi ningemkosea ningeenda mimi mwenyewe. Yaza ko rya wamuhemukiye nari ninge ari kwijyana. Unajua ni kitu gani ambacho amekifanya? Ariko we kwera ko azi ibyo yakoze niyo mpamvu we yahisemo ko yagenda wenyine. Mdogo wangu dad, nimemiss mama yangu. Ariko nanjye ndamukumbuye mama. Mba rero nana mwubwire. Kama mngekuja hapa mkanikuta mimi sipo yupo mama yenu, mngemsumbua mama yenu. Ese muza kuza magasanga ngewe ntahari, ari mama wanyu uhari wenyine. Mware kumutesha umutwe nko murimo kunesha umutwe ngo mukumbuye. Wenyewe mnamhitaji dadi kiasi hicho. Nanjye makuvuga ngo uko munyeneye. Muko mukene mama wanyu. Ni ujinga. Wewe ni ubugoryi. Siko unajisomea, siko unafanya nini? Endelea kule. Mimi niko murimo gusoma n'ibiki ngiye mfite stress zanjye nga subira mu byo wari urimo. Basi tusisemeshane hapa, kaa tuangaliane kama kobe hapa. Naho ndi buki. Okay, none ni matarya ngibyo. Reka tumanga nge nawe turebana ariko nta muntu uvugisha nundi mbabarira. Lakini naona wewe haya basi kaa. Okay, none nibashaka gukomeza kumvugisha ndagiye. Ndakomeka. Ndiri hano. Ndakomeka mpaka. Aya basi. Mbagenzi barikwereka kuno ka Sophia hano kicaye. Akuze umuntu bagiye kwita zino Sophia zo mu mihanda my friends ababwiye namwita nabi. Twe ku mwana fotorera imodoka koko. Sophia. Bana mwese mwitwa ba Sophia aba bana bo ku mihanda. Bani bakubwira ngo wa mwana wo ku muhanda uzababara kandi bakwita Sophia. Bagenzi barikwereka kuno umwana atangiye kwiruka umunsi umwe ari kumwe na mama we byari byishimo muri uru rugo. Burya umugore ajya kugenda afite impamvu iyiwe yabaye imuteye. Meyo namkataa pema pabaya panamuita. Ngo habiha guhamagaye. Ahasanga. S. Bonyeza hapo. Yes. Esther. P. Hano bagenzi ako umwana mukugenda yibuka. Kuna mmajaga akunda kumwigisha. Ushiramo P ugashyiraho PP na pilipili. Aya basi. Sasa fanya hivi. Ngagera gutya noneho. So. None. Yeah. Yitwa ngo iki Sophia? Sophia. Ati byitwa Sophia. Mwana gwanje rwose. Aya basi. Katurore. Nakubwiye ngo ibyo rero nibiza gutuma ucikwa n'agace kandi kawe ka kabiri. Naho tugafungiye bagenzi. Yiswe Big Daddy umwana mo kugezwa yakwibuka. Ibyase. Ntucikwe biza kukurikira ndabakunda kandi makawaida. Iracyari Big Daddy akagace karaka mbere ntucikwe n'aka kabiri. Nkunda cyane. All right.